Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 13 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Generali Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi yaraye asimbutse urupfu. Ndasubiramwo. Generali Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi yaraye asimbutse urupfu. Amakuru yamaze kumenyekana aremeza neza ko mu gihugu cy'u Burundi mwijoro ryakeye ku igenekerezo rya 12 rishyira igenekerezo rya 13 hapfubye kudeta mu gihugu cy'u Burundi. Ndasubiramwo. Kudeta yapfubye mu gihugu cy'u Burundi. Abajenerali bakomeye bari bateguye umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Generali Evariste Ndayishimiye. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu akomeye mu ntwaro ya Generali Neva aremeza ko Generali Neva yaraye asimbutse urupfu. Abajenerali bari bamupangiye ko bagomba kumwica, ndetse intwaro ya Generali Neva yari igiye gutembagazwa, Imana yakinze akaboko. Mwijoro ryakeye ku igenekerezo rya 12 rishyira igenekerezo rya 13 amakuru twamenye aremeza ko General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi ari kumwe na General Majoro Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi, ndetse na General Kirapanze acungereye umutekano w'umukuru w'igihugu. Bari bapanze gukora kudeta ikomeye cyane bagatembagaza ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye. Amakuru aravuga yuko General Evariste Ndayishimiye yaraherereye mu ntara ya Ngozi. Mwarabibonye ku munsi w'ejo General Evariste Ndayishimiye yari yagiye mu ntara ya Ngozi, aho yari yagiye kwereka abanyagihugu guverineri mushyashya w'intara ya Ngozi. Uyu guverineri mushyashya ni General Major de Police Ndaruzaniye Leonidas rero yari ari kumwe na General Evariste Ndayishimiye imbere y'abanyagihugu mu gace ka Ngozi. Muranabyibuka neza ko hariya mu ntara ya Ngozi aribwo ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 12 umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye yakiriye Raila Odinga. Uyu Raila Odinga ni umunyapolitike akomeye cyane mu gihugu cya Kenya, arimo kwiyamamariza kurongora komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Yabonanye rero na General Evariste Ndayishimiye mu ntara ya Ngozi ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 12. Amakuru yizewe atugeraho aravuga yuko ubwo General Neva yari ari mu ntara ya Ngozi, ibintu byari bicika mu ntara ya Gitega ndetse n'Ibujumbura. Amakuru aravuga yuko General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi yari yamaze kunoza umugambi na General Majoro Ildefonse Habarurema ndetse na General Kirapanze acungereye umutekano w'umukuru w'igihugu. Aba bajenerali batatu bari bapanze gutembagaza intwaro ya General Neva ndetse bakamugandagura. Amakuru atugeraho avuga yuko General Majoro Ildefonse Habarurema yagombaga gukora ibishoboka byose akamenya ko umugambi wabo utigeze umenyekana ku mukuru w'igihugu. Uyu General Majoro Ildefonse Habarurema niwe atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Yari ari kumwe na General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi, bari kumwe hariya mu ntara ya Ngozi. Amakuru yizewe atugeraho yemeza neza ko General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi yari yamaze gupanga neza ibintu byose ku murongo. Amakuru aravuga yuko General Prime Niyongabo yari yamaze gutegura abakomando bagomba kwigarurira radiyo y'igihugu ndetse na televiziyo y'igihugu. General Prime Niyongabo yari yamaze gufata abasirikare b'abakomando ndetse n'ibimodoka bya gisirikare byari byamaze kwegera radiyo na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi.
Amakuru kandi aravuga ko kuri Presidence Igitega abasirikare b'abajepe bari bamaze guhabwa umugambi w'uko nta muntu n'umwe wemerewe kwinjira hariya ku ngoro y'umukuru w'igihugu. Hari amakuru avuga yuko General Kirapanze yari yamaze gutanga amabwiriza ku bajepe ko ingoro y'umukuru w'igihugu bagomba kuyigota ndetse ko na General Evariste Ndayishimiye atagomba kuyinjiramo. Byari biteganijwe ko General Evariste Ndayishimiye bagombaga kumucakira akigera ku ngoro y'umukuru w'igihugu maze abajepe bakamuta mu mvuto bitegetswe na General Kirapanze. Amakuru atugeraho kandi yemeza ko General Prime Niyongabo yari yamaze gutegura abasirikare b'abakomando bari bamaze kugera neza mu micungararo y'ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Amakuru aravuga yuko abasirikare ba General Prime Niyongabo bagombaga guhita bigarurira ubugenzuzi bwa Tour de Contrôle ndetse bakagenzura neza ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Nta munyapolitike n'umwe wagombaga guhaguruka i Bujumbura ndetse nta nubwo General Evariste Ndayishimiye yagombaga kuva ku ngoro y'umukuru w'igihugu kuko abajepe bagombaga guhita bamuta mu mvuto. Amakuru atugeraho avuye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko ku mugoroba w'igenekerezo rya 12 hagaragaye ibifaru ndetse n'abasirikare bafite intwaro zikomeye kuri radio na televiziyo by'igihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi aravuga ko hafi y'ikibuga cy'indege hagaragaye ibifaru by'intambara ndetse n'abasirikare b'abakomando bari biteguye guhita bigarurira ikibuga cy'indege. Ibintu rero byaje kuzamba ubwo General Major Ildefonse Habarurema yahamagaraga General Prime Niyongabo akamubwira yuko umugambi wabo wamaze kumenyekana ku mukuru w'igihugu. General Major Ildefonse Habarurema atwara iperereza mu gihugu cy'u Burundi. Biravugwa yuko yaba yatanze amakuru akayaha General Evariste Ndayishimiye. General Major Ildefonse Habarurema ngo yaba yagambaniye General Prime Niyongabo ndetse na General Kirapanze. Amakuru yose yo gutembagaza ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye uyu mugabo General Ildefonse Habarurema ngo yayabwiye neza General Neva. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza neza ko General Major Ildefonse Habarurema ariwe wagambaniye General Prime Niyongabo ndetse na General Kirapanze. Umugambi wose wo gutembagaza intwaro ya General Neva wari wamaze gupangwa neza ndetse bari bagiye kuwushyira mu ngiro. Ubwo General Neva yarari mu ntara ya Ngozi biravugwa yuko General Ildefonse Habarurema yamwongoreye mu matwi akamubwira ko Igitega ndetse n'i Bujumbura ibintu byayangaye. Yamubwiye ko General Prime Niyongabo ndetse na General Kirapanze barimo gutegura kudeta kandi ko ubutegetsi bwiwe bagiye kubutembagaza. General Neva ntago yigeze ataha. General Neva yagumye mu ntara ya Ngozi niho yaraye kugeza mu gatondo k'igenekerezo rya 13 nk'uko amakuru yizewe arimo kubyemeza. Ubungubu rero hari ukurebana y'ingwe gukomeye cyane hagati ya General Prime Niyongabo arongoye igisoda cy'u Burundi ndetse na General Ildefonse Habarurema wamenye ibanga ry'uko bari bagiye gutembagaza ubutegetsi bwa Neva. Amakuru atugeraho avuga yuko General Ildefonse Habarurema ari somambike wa General Neva ndetse uyu mugabo ngo akaba yamenye amabanga yuko ubutegetsi bwa shebuja bwari bugiye gutembagazwa kugira ngo akomeze kuba umutoni ndetse n'umwizerwa mu biro by'umukuru w'igihugu. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko ubungubu ibintu byayangaye. Hari icyuka cyo kurebana y'ingwe hagati ya chef d'etat major ndetse n'umukuru w'igihugu. General Prime Niyongabo ndetse na General Kirapanze ubungubu bari mu mazi abira. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko General Neva ashobora gutanga itegeko ko bano ba General batabwa mu mvuto. Gusa ngo biracyakomeye cyane kuko aba ba General bafite imbaraga nyinshi mu Burundi ndetse akagwi k'aba General barongoye igihugu cy'u Burundi bashyigikiye cyane General Prime Niyongabo. Ngo ni ibintu rero biza kugora General Evariste Ndayishimiye kuba yakwikiza General Prime Niyongabo. Byagaragaye ko yaragiye gutembagaza ubutegetsi bwiwe Imana igakinga akaboko.
Umwiryane umaze iminsi hagati ya Generali Evariste Ndayishimiye ndetse na Generali Prime Niyongabo ndetse n'akagwi k'abajenerali barongoye igihugu cy'u Burundi. Amakuru atugeraho avuga yuko abajenerali barakaye cyane kubera ko abasirikare b'u Burundi barimo gupfira mu buseruko bwa Kongo. Akagwi k'abajenerali barongoye igihugu cy'u Burundi kavuga yuko Generali Neva arimo koreka igihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero ngo nibyo byatumye Generali Prime Niyongabo ashaka gutembagaza intwaro ya Generali Neva ariko bikamuta kuw'amazi. Ntawamenya rero ikigiye gukurikiraho. Generali Prime Niyongabo ashobora gukomborwa ku mabanga yiwe. Generali Prime Niyongabo biriko biravugwa ko ashobora gufungwa ndetse hakiyongeraho na Generali Kirapanze akuriye abajejwe gucungera umutekano w'umukuru w'igihugu. Inyeshyamba za M23 zimaze kurasa indege y'igisirikare cya Afurika y'Epfo. Ndasubiramwo. Abarwanyi ba M23 bamaze kurasa drone y'igisirikare cya Afurika y'Epfo. Amakuru yizewe amaze kutugeraho muri kano kanya aremeza ko M23 imaze kurasa iyi ndege mu gace ka Kavumu. Indege z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zavogereye ikirere cya Kavumu ndetse M23 iravuga yuko indege z'intambara z'igisirikare cya Afurika y'Epfo ndetse n'igisirikare cya FARDC zirimo kubagabaho ibitero bikomeye. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko igisirikare cya Afurika y'Epfo imirwano cyayikajije. Harimo kuba urugamba rukomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aravuga yuko indege z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zamaze kwinjira ku rubuga rw'imirwano. Harimo kugaragara za kajugujugu ndetse n'izindi ndege z'indwanyi zirimo kugaragara muri Kivu y'Amajyepfo zirimo kurasa ku barwanyi ba M23. Abarwanyi ba M23 nabo bamaze gutangaza ko bahanuye drone y'igisirikare cya Afurika y'Epfo mu gace ka Kavumu hafi y'ikibuga cy'indege. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye ku rubuga rw'intambara muri Kivu y'Amajyepfo aravuga ko ibintu byadogereye. Ibintu birakomeye cyane, urugamba rugeza aho umwana arira nyina ntiyumve. M23 irimo guhangana n'itsinda ry'abasirikare benshi. Abasirikare ba Afurika y'Epfo, Abarundi ndetse na FARDC, aba bose basizoye bakamejeje, baravuga ko byanga bikunda bagomba gusubiza izi nyeshyamba za Generali Makenga inyuma. Generali Masunzu Pacifique urongoye zone de defense ya gatatu mu gisirikare cya FARDC nawe yigereye ku rubuga rw'imirwano niwe urongoye aba basirikare. Generali Masunzu yarakaye cyane ndetse arimo gukoresha indege z'intambara zirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu duce turimo kugenzurwa na M23. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye muri Kivu y'Amajyepfo aremeza ko abasirikare ba Afurika y'Epfo, Abarundi ndetse na FARDC bagabye ibitero bikomeye cyane bagamije kwisubiza agace ka Kavumu. Igisirikare cya Afurika y'Epfo ngo kirashaka gukoresha ikibuga cy'indege cya Kavumu. Aka gace ka Kavumu kugeza ubu ngubu turiko turavugana karimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cya Afurika y'Epfo bakoresheje indege z'intambara maze bamisha urufaya rw'amabombe muri kariya gace ngo barebe ko M23 yasubira inyuma, ariko kugeza ubu ngubu byabataye kuw'amazi. M23 irimo kwigamba ko yahanuye drone kabuhariwe y'igisirikare cya Afurika y'Epfo. Hari drone zikomeye cyane z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zatangiye gukoreshwa muri iyi ntambara. Imwe muri zo rero M23 iravuga yuko yayihanuye kandi ko yahiye igakongoka hariya mu gace ka Kavumu. M23 iravuga ko irimo gutanga gasopo ya nyuma ku gisirikare cya Kongo ndetse n'abasirikare b'amakungu bamaze kugera mu mujyi wa Bukavu. M23 iravuga yuko idakomeza kwihanganira ibi bitero birimo guhitana abasivile. M23 iravuga ko indege za FARDC zirimo kurasa buhumyi ndetse ko amabombe yazo arimo guhitana abasivile.
izi ndege ngo zirimo kurasa mu duce dutuwemo cyane n'abanyagihugu. M23 rero imaze gutanga gasopo ya nyuma kuri FARDC ndetse n'abasirikare ba Afurika y'Epfo n'Abarundi. Ibi bikorwa byabo ngo nibikomeza nta kabuza M23 irajya kubicecekesha aho birimo guturuka. Ndabamenyesha ko izi ndege z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zirimo guhagurukira ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Amakuru twamenye nuko izi ndege zavuye mu Burundi zikerekeza ku kibuga cy'indege Ikisangani, aho zirimo guhaguruka zirasa kuri M23 hariya mu gace ka Kavumu ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. Kuri uyu munsi ku igenekerezo rya 13 ukwezi kwa kabiri, ndababwiza ukuri ko imirwano yahinduye isura. Intambara yabaye mbi cyane. M23 irimo kuraswaho urufaya rw'amabombe. Haje indege z'intambara kabuhariwe zo muri Afurika y'Epfo. Izi ngizi nizo zirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu bice M23 irimo kugenzura. Umumenyesha makuru wacu ukorera mu buseruko bwa Kongo aravuga yuko M23 nayo ishobora gukomeza kurwana ndetse ko hari ingamba zikomeye cyane M23 yamaze gufata. Igisirikare cya Afurika y'Epfo nacyo kirabibona neza ko indege zacyo zishobora guhanurwa nyuma gato yaho M23 irashe drone y'igisirikare cya Afurika y'Epfo. Bibwiraga yuko ngo bagiye kwigarurira ikibuga cy'indege cya Kavumu ndetse bagasubiza inyuma M23 nk'uko amasoko yacu muri FARDC arimo kubyemeza. Gusa kugeza ubu ngubu ntabwo M23 irasubira inyuma kuko urugamba rurakomeye cyane ndetse imirwano irimo gusatira umujyi wa Bukavu. Kugeza ubu turiko turavugana rero imirwano ikomeje kubica bigacika muri Kivu y'Amajyepfo. General Makenga ndetse na General Pacifique Masunzu barimo guhangana mu buryo bukomeye. Igisirikare cya Afurika y'Epfo FARDC ndetse n'Abarundi barimo gukora ibishoboka byose ngo babuze M23 gukomeza isonga mbere yerekeza mu mujyi wa Bukavu. Gusa amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko ibi byose ntacyo biza kugeraho kuko abakomando ba M23 bamaramaje ndetse baravuga ko byanga bikunda bagomba kwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Urugamba rero rurakomeye cyane ndetse urwamo rw'amabombe rurimo kumvikana hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Mu gihe rero imirwano ikomeje kubica bigacika, ndabamenyesha ko indege zirimo kuva muri Afurika y'Epfo zitwaye abasirikare zikomeje kugwa ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Amakuru maze kumenya aremeza ko mu gatondo k'irigenekerezo abasirikare ba Afurika y'Epfo barenga 900 baguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Aba basirikare 900 bariyongeraho abandi basirikare barenga 3000 bamaze gushika ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakaba barimo kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru dufite nuko bamwe batangiye kujya muri Kivu y'Amajyepfo bakoresheje umuhanda wa Gatumba Uvira. Barimo kunyura mu gace ka Gatumba bagakomeza berekeza muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aravuga yuko bagiye gufasha FARDC kurwanya M23 ndetse no kwisubiza ibice byose M23 yigaruriye. Igisirikare cya Afurika y'Epfo gikomeje kurungika abakomando benshi. Indege z'intambara z'igisirikare cya Afurika y'Epfo ziriko ziragwa buri kanya ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Abasirikare ba Afurika y'Epfo bafite ibitwaro biremereye cyane barimo kugera mu Burundi. Ibingibi rero birerekana ko intambara igiye gukomera cyane ndetse ko ibintu bigiye kuba bibi cyane muri Kivu y'Amajyepfo. Mu gihe inama y'abakuru b'ibihugu bya SADC ndetse na EAC yari yanzuye ko ubutegetsi bwa Kongo bugomba kuganira na zino nyeshyamba zirongorwe na General Makenga, ndabamenyesha ko ibyiriya nama yabereye i Dar es Salaam muri Tanzania rwose ntacyo bizageraho. Nta biganiro na bike ubutegetsi bwa Kongo bushaka. Ubutegetsi bwa Kongo burimo gutumiza abasirikare irya nino ku isi. Abasirikare barimo kuva muri Chad, barimo kuva muri Afurika y'Epfo, barimo kuva mu Burundi ndetse n'ahandi hirya nino ku isi. Aba bose ngo baje kurwanya M23.
Tshisekedi yarakaye aravuga ko urugamba agomba kurutsinda kandi ko rwose kuva yakwitwa Tshisekedi ngo ntabwo azongera kuganira na zino nyeshyamba. Amakuru arimo kutugeraho rero aravuga ko ibintu bikomeye. Abasirikare benshi barimo kugera mu buseruko bwa Kongo. Umujyi wa Bukavu wuzuye abasirikare. M23 nayo yatanze gasopo ko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gukorerwa mu mujyi wa Bukavu nibikomeza nta kabuza izinjira muri uyu mujyi ikawucakira. Imirwano irimo kubera mu birometero bigeze kuri 20 gusa werekeza mu mujyi wa Bukavu. Mu mujyi wa Bukavu abaturage barimo guhunga berekeza mu Burundi, abandi barimo guhunga berekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Mu mujyi wa Bukavu ubwoba ni bwose. Abaturage baravuga yuko abazarendo ndetse n'igisirikare cya Kongo barimo kugirira nabi abanyagihugu ndetse za magaze zirimo gusahurwa ku manywa y'ihangu. Ibintu byayangaye mu gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi cyatewe. Ndasubiramo ngo igihugu cy'u Burundi cyatewe. Imirwano ikomeye cyane irimo gushamiranya abasirikare b'u Burundi ndetse n'umuhari witwaje ibirwanisho mu ishyamba ry'ikibira. Ndasubiramwo. Imirwano ikomeye cyane irimo gushamiranya igisirikare cy'u Burundi n'umuhari witwaje ibirwanisho mu ishyamba ry'ikibira. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 13 ukwezi kwa kabiri, urwamo rw'ibikoko bikomakomeye rurimo kumvikana hariya mu ishyamba ry'ikibira. Abasirikare benshi b'u Burundi ndetse n'ibikoko bikomakomeye nibyo birimo kugaragara mu nkengero z'ishyamba ry'ikibira. Abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke ndetse no mu ntara ya Bubanza baravuga ko urwamo rw'amabombe rurimo kumvikana ndetse ubwoba ni bwose, bamwe batangiye guhunga kariya gace. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko urugamba rwambikanye mu ishyamba ry'ikibira. Abantu bitwaje ibirwanisho bikomeye cyane barimo guhangana n'igisirikare cy'u Burundi mu ishyamba ry'ikibira. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko imirwano yatanguye ku isaha y'isa 11 ku isaha ya Bujumbura. Iyi mirwano irakomeye cyane kuko abasirikare benshi b'u Burundi bakomeje kujya gutanga ramforu mu ishyamba ry'ikibira. Abanyagihugu bo muri Cibitoke cyane cyane muri komine za Mabayi na Bukinanyana baravuga ko barimo kubona imirongo miremire y'abasirikare b'u Burundi barimo kugera hariya ku ishyamba ry'ikibira, aho barimo guhangana mu buryo bukomeye n'umuhari witwaje ibirwanisho utaramenyekana kugeza ubu. Iyakure official yagerageje kubaza mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi, ariko nabo baravuga yuko kugeza n'ubu ngubu bataramenya neza abagabye igitero mu ishyamba ry'ikibira. Abantu bitwaje ibirwanisho bikomeye cyane bataramenyekana izina nibo barimo guhangana mu buryo bukomeye n'igisirikare cy'u Burundi. Biragaragara kandi ko imirwano irimo kubera mu bice byinshi by'ishyamba ry'ikibira. Amakuru yizewe arimo kutugera ko muri kano kanya aravuga yuko muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza hagaragaye abantu benshi cyane bafite intwaro zikomeye barimo kwerekeza mu ishyamba ry'ikibira. Abanyagihugu bo muri komine Musigati baravuga ko ubwoba ari bwose, ngo babonye abantu bafite ibitwaro bikomeye cyane bikwije ndetse ngo ibi bitwaro byahahamuye mu buryo bukomeye abanyagihugu bo muri iriya komine ya Musigati mu ntara ya Bubanza. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana ubu ngubu aherereye muri Cibitoke aravuga yuko urwamo rw'amabombe ari rwo rurimo kumvikana. Aravuga yuko abanyagihugu bafite ubwoba ndetse ko bamwe batangiye guhunga agace ka Cibitoke. Baravuga yuko abagabye ibitero barimo gukoresha ibitwaro biremereye cyane ndetse ngo birimo kugaragara yuko igisirikare cy'u Burundi biza kukigora cyane kwirukana izi nyeshyamba zamaze kwinjira mu ishyamba ry'ikibira. Imirwano irakomeye cyane nk'uko Ildefonse Habyarimana arimo kubitangaza. Umumenyesha makuru wacu aravuga yuko za Rusehabaniha zirimo kugaragara ku bwinshi muri Cibitoke. Hari amakuru avuga yuko abasirikare b'u Burundi baba bitabye Imana muri iyi mirwano ikomeye cyane, nubwo Iyakure official itaramenya igitigiri cyabo.
za ambulance zirimo kuva mu Cibitoke zerekeza ku bitaro, ndetse amakuru aravuga yuko inkomere zikomeje kwiyongera muri iyi mirwano. Umumenyeshamakuru wacu aravuga yuko abarongoye igisirikare cy'u Burundi bamaze gutanga amabwiriza akomeye cyane yo kurwana umuhenerezo kugira ngo barebe ko batsinsura izi nyeshyamba zamaze kugera mu ishyamba ry'ikibira. Ubutegetsi bwa Gitega ntacyo buratangaza kuri aya makuru y'imirwano ikomeye cyane irimo kubera mu ishyamba ry'ikibira. Abarongoye igisirikare cy'u Burundi nabo ntacyo baratangaza kuri aya makuru. Umumenyeshamakuru wacu Ildefonse Habyarimana yagerageje kuvugana n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza, ariko ntacyo yamutangarije. Yamubwiye ko nta makuru abifite ko. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko abagabye ibitero mu ishyamba ry'ikibira bafite ibikoresho bikomeye cyane. Ni ibintu ngo birimo guhahamura mu buryo bukomeye abanyagihugu, ndetse ngo byateye ubwoba igisirikare cy'u Burundi. Abaturage bo muri Cibitoke bamwe batangiye guhunga, ndetse baravuga ko indwano zikomeye cyane arizo zigiye kwadukira kariya gace. Intambara rero irimo kubica bigacika mu ishyamba ry'ikibira. Hari ubwoba ko imirwano ikomeye cyane ishobora no kwadukira ibindi bice by'igihugu cy'u Burundi. Ibintu ntago byoroshye kandi kuko abaturage bo muri komine Musigati ni muri province ya Bubanza baravuga yuko biboneye abantu bitwaje ibirwanisho bikomeye cyane bari ku mirongo miremire barimo kwinjira mu ishyamba ry'ikibira. Hari ubwoba ko umuhari wa Red Tabara ari wo waba wagabye ibitero mu Burundi. Inyeshyamba za Red Tabara kugeza ubu nta kintu ziratangaza kuri ibi bitero birimo kubera mu ishyamba ry'ikibira. Amakuru atugeraho aravuga yuko igisirikare cy'u Burundi nacyo kikirimo gushakisha amakuru kugira ngo kimenye abantu barimo kurwana nacyo muri ririya shyamba ry'ikibira. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika mu ishyamba ry'ikibira, za ambulance zo ziriko ziranyuranyuranamo zitwara inkomere ndetse n'abarimo gupfira ku rugamba. Umumenyeshamakuru wacu Ildefonse Habyarimana aravuga yuko yiboneye ambulance zigera kuri 3 zirimo kuva hariya mu gace ka Cibitoke zitwaye abapfuye ndetse n'inkomere. Birimo kugaragara rero ko imirwano irimo kubera mu kibira ikomeye cyane, ndetse n'imirwano irimo gupfiramo abasirikare b'u Burundi nk'uko amakuru arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Muri aka kanya turiko turavugana imirwano iracyakomeye cyane. Igisirikare cy'u Burundi kirimo gukoresha ibitwaro biremereye cyane, ndetse kirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu ishyamba ry'ikibira. Inyeshyamba zateye u Burundi nazo zamaze rwose kwinyegeza mu kibira. Biravugwa yuko biza kugorana cyane ku basirikare b'u Burundi kuba batsinsura izi nyeshyamba zamaze kwinjira mu ishyamba ry'ikibira, ndetse zikaba zamaze gufata ibirindiro bikomeye muri rino shyamba. Amakuru kandi arimo kutugeraho avuye muri komine Musigati aravuga ko hari hashize iminsi harimo kugaragara abandi bantu bitwaje ibirwanisho berekezaga mu ishyamba ry'ikibira. Abanyagihugu babwiye umumenyeshamakuru wacu ko hashize icyumweru cyose abantu bitwaje ibirwanisho barimo kugaragara muri kariya gace. Ngo birimo kwibonekeza rero ko bari bamaze iminsi barimo gutegura ibitero bikomeye cyane ku gisirikare cy'u Burundi. Bamwe baravuga yuko ari Red Tabara yagabye ibitero mu Burundi, abandi bakavuga ko ari inyeshyamba nshyashya zaba zavutse zirimo kurwanya ubutegetsi bwa CNDD FDD. Kugeza ubu ntabwo biramenyekana abantu ba nyabo bagabye ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Ikizwi nuko urugamba rukomeye cyane kandi imirwano ikaba irimo kubica bigacika mu ishyamba ry'ikibira. Hashize iminsi ubutegetsi bwa Gitega buvuga yuko hagiye kuba intambara ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. General Evaristo Ndayishimiye amaze iminsi ateguza abanyagihugu ko bagiye kwinjira mu ntambara ikomeye cyane. General Neva amaze iminsi avuga yuko u Rwanda ruzamutera. General Neva amaze iminsi yagiriza igihugu kibanye cy'u Rwanda ko gifasha umuhari wa Red Tabara, ndetse ko ngo u Rwanda rwatoje abarwanyi ba Red Tabara rukabohereza muri Kongo, kandi ko ngo bafite umugambi wo kugaruka mu Burundi bakavanaho ubutegetsi bwa CNDD FDD.
General Neva amaze iminsi ateguza abanyagihugu akababwira ko bagomba guhaguruka bakaryamira amajanja kandi bakitegura guhangana n'umwanzi avuga yuko ari igihugu cy'u Rwanda. Ibintu rero ntabwo byoroshye mu gihugu cy'u Burundi. Amasase arimo kuvuga ndetse abaturage bobo baravuga yuko abagabye ibitero bigaragara yuko bikwije kandi ko bagamije rwose gukora ibikorwa bikomeye mu Burundi. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika mu ishyamba ry'ikibira, ubutegetsi bwa Gitega burimo kwikanga igiti n'ibuye. Igisirikare ndetse n'igipolisi barimo gufunga impunzi zivuye muri Kongo. Amakuru atugeraho aravuga yuko abantu barenga 340 bamaze gutabwa mu mvuto irya nino mu gihugu cy'u Burundi. Ni abantu barimo guhunga imirwano muri Kivu y'Amajyepfo bagahungira mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane abarimo kuva mu gisagara cya Bukavu berekeza mu Burundi barimo gufungwa bagirizwa ko ari intasi za M23 cyangwa se ngo bakaba ari inderetsi za Red Tabara. Muri Gatumba abantu barimo gufatwa ku manywa y'ihangu bakaborezwa kagufa, abandi bakajyanwa muri service de renseignement z'igisirikare cy'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko abarwanyi ba Red Tabara ndetse n'inyeshyamba za M23 ngo baba barimo kwinjira mu gihugu cy'u Burundi binyegeje muri izi mpunzi zirimo kuva i Bukavu zerekeza i Bujumbura. Abapolisi ndetse n'abasirikare barimo gukora uruhigi rukomeye cyane mu nyubako irya nino mu gisagara cya Bujumbura, aho bivugwa yuko Red Tabara yaba yinyegeje mu mazu yo mu gisagara cya Bujumbura.